ඓතිහාසිකව පුලපුලා මතුවන ජාතික ප්‍රශ්නයට විසඳුම කුමක්දයයි රෝහණ යාපනයේදී ඉතා දුෂ්කරතා මැද්දේ පෙන්වා දුන්නේය. ලෙනින්වාදී ප්‍රතිපත්තිය අපි පිළිගන්නවා. ඕනෑම ජාතියකට ස්වයං தீர்ණ ගැනීමේ අයිතිය තියෙනවායි කියන එක. நாங்கள் லெனினுடைய கொள்கையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். எந்த சிறுபான்மை மக்களுக்கும் அவருடைய சுயநலத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர்கள் உரிமை இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். නමුත් අපි කියනවා ධනපති ආණ්ඩුව යටතේ වෙච්ච අසාධාරණය සුළු ජාතින්ට කම්කරු පන්ති ආණ්ඩුව කරතේ කවදාවත් වෙන්නේ නැති නිසා ජාතික ප්‍රශ්නයට විසඳුම රට දෙකට කිරීම නෙවෙයි කියලා. ஆனால் ஒன்று சொல்ல விரும்புகின்றோம். நாட்டினுடைய பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கு நாட்டு பிரிவினை அல்ல என்பதை நாங்கள் சொல்ல விரும்புகின்றோம். සහෝදර ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට CID කාර්යය පොලිසිය ගෙවුවට පස්සේ අපිට මේ කවුරු හරි දේශපාලනය පිළිබඳ හරි අවබෝධයක් නැති ත්‍රස්තවාදී වැඩ කරන මිනිහෙක් තමයි මේ වගේ දේවල් කරන්නේ. யாரா இருந்தாலும் அரசியலை பற்றி எதுவிதமான ஒரு அறிவு இல்லாத பயங்கரவாதியான ஒருவன் தான் இந்த அசம்பாவியத்தை செஞ்சுள்ளார். අපි ජනතාවට ද්‍රෝහින්ට කියන මේ වගේ වැඩ කරන අපේ දේශපාලනවට ඔබට පුළුවන් කමක් නැහැ. நாங்கள் கூறுகின்றோம் இந்த மாதிரி வேலைகளை செய்து பாட்டாளி வர்க்கத்தின் போராட்டத்தை தடுக்க முடியாது. எப்ப இருந்தாலும் பாட்டாளி வர்க்கத்தின் போராட்டம் வென்றே தீரும். මේ වගේ අංගේරා ගංගායෝන වියාපේ සමාජ ජනතාවන්ති பெருமாள் நகரமாங்க. நீங்க நினைச்சீர்களா ஒளிஞ்சிருந்த கல்லறிந்து இந்த மாதிரி மக்கள் விடுதலை முன்னணி அழிக்க முடியும் என்று ஒரு போதும் அழிக்க முடியாது. சகோதர வாடி என்ன கலவரம் என்ன சகோதரர்களே அமைதியாக உட்காருங்கள். நம்மளே பச்சை பேர இளைஞர் அவருக்கு எக்காமாரம் சிட்டியா இந்த பின்னால் உள்ளும் சிறைசாலையை நான் 1.5 வருஷம் இருந்தேன். சகோதரனை மற்ற அமீன ரெட்டக்ன தெரிந்தவிடாத சங்கத்துறை சகோதர தமை தோயாக் ஜனரதுண்டு. சோழர்களே நான் உடுத்த உடுப்பு இல்லாமல் நிர்வாகமா இருக்கும் பொழுது தோழர் தங்கதுரை அவர்கள் தான் எனக்கு உடுத்த ஒரு சால்வை கொண்டு வந்து கொடுத்தது. சகோதரன் අපේ පැහැදිලි ලෙස මේ ජාතික ප්‍රශ්න පිළිබඳ අපේ ප්‍රතිපත්ති වචන තියෙනවා තමුන් ආන්සලා. தோழர்களே எங்களுடைய கொள்கை பிரகடனத்தில் இந்த இன பிரச்சனை பற்றி தெளிவாக கூறியுள்ளோம். අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ අපි සිංහල දෙමළ භාෂා දෙකම මුද්‍රණය කරලා විකරමින් ඉන්නවා. நாங்கள் எங்களுடைய கொள்கை பிரகடனத்தை சிங்கள தமிழ் 2 மொழியிலையும் එක් ජාතියක් විසින් තවත් කුලයක් සමාජමය වශයෙන් තෙලීමත් එක් කුලයක් විසින් තවත් කුලයක් සමාජමය වශයෙන් තෙලීමත් ජාති ભેදවාදයක් කුල ભેදවාදයක් අහෝසි කරන අතර එය උල්ලංඝනය කරනවට දඬුවම් කරනු ඇත කියලා කියනවා. ජාතිවාදය ධනපති පන්තියට උමනා වුණාට ජාතිවාදී කොළහල කිරීම නිර්ධන පන්තියට උමනා දෙයක් නෙවෙයි ඒක. අපි කොමන පැත්තෙන් ආවත් ජාති ભેදවාදයට ජාතිවාදයට විරුද්ධයි. ද්‍රවිඩ භාෂාව කතා කරන ජනතාවට ඉල්ලීමක් කරනවා. අපිත් එක්ක අත්වල බැඳගෙන ආර්ථික සහ සමාජමය සහ දේශපාලන ආර්ථික අසාධාරණයන්ට විරුද්ධව ධනේශ්වර ක්‍රමයට විරුද්ධව ඉදිරියට යන්න එන්නයි කියලා.